wigeze wumva bavuga ko inshuro nyinshi amateka yisubiramo? Umva iyi nkuru. Mu ijoro ryo kuwa kabiri ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024 ku isambiri z'ijoro mu migi ya Isiraheli nka Yerusalemu na Tel Aviv ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Isiraheli humvikanye intabaza nyinshi zitabaza zivuga ko hari misile amagana zirashwe muri Isiraheli, ko abantu bagombaga kujya kwisha mu buvumo bwabugenewe. Byabaye mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya, mu gutungurwa gukomeye cyane abayahudi babura aho bakwirwa. Leta ya Iran niyo yarashize imisile ivuga ko irimo guhorera abayobozi b'imitwe ya Hamas na Hezbollah bishwe na Isiraheli muri iyi minsi mikishize. Neza ibi byabaye mu ishusho isa nko kwisubiramo kw'amateka, ubwo mu kwezi kwa 10 n'ubundi ku mwaka wa 1973 n'ubundi leta ya Isiraheli n'abaturage bayo batungurwaga n'ibitero by'abarabu by'ibihugu bya Misiri na Syria. Mu ntambara yashyamiranyije ibi bihugu yamenyekanye cyane ku izina rya Yom Kippur. Hari mu kwezi kwa 10 mu 1973. Iyi Yom Kippur ni umunsi wihariye mu myizerere y'abayahudi cyane mu idini ya Judaism. Niba warasomye Bibiliya cyangwa se waragiye gusenga kenshi mu madini ya Gikristo, rimwe cyangwa se kenshi ushobora kuba warumvise umunsi witwa uw'impongano. Uwo ni umunsi wabaga mu Bayisiraheli wo kwicuza ibyaha. Uwo munsi wabaga rimwe mu mwaka, ubwo niho buri wese yicuzaga ibyaha agasaba Imana imbabazi, ndetse n'ubu ngubu mu idini rya Kiyahudi uyu munsi urakizihizwa. Uyu rero niwo munsi witiriwe iyo ntambara yatangijwe kuri Isiraheli mu kwezi kwa 10 mu 1973, ubwo abayahudi barimo bizihiza uwo munsi wa Yom Kippur nibwo iyo ntambara yadutse. Ubundi mu gihe burayo uyu munsi w'impongano cyangwa se wo kwicuza ibyaha witwa Yom Kippur, niyo nkomoko y'iri zina ry'iyi ntambara. Ibyabaye ku baturage ba Isiraheli mu gutungurwa kwinshi ndetse no gukwira imishwaro mu bitero bitunguranye bya Syria na Misiri byongeye kugarukwaho na benshi hashingiwe ku mashusho yafashwe y'abaturage ba Isiraheli birukaga amasigamana bahunga misile z'abanya-Irani zarashwe mu rufaya rwinshi n'urwamo rudasanzwe. Nyuma y'imyaka 51 yuzuye neza intambara ya Yom Kippur itangijwe. Reka tugaruke kuri iyi ntambara yitiriwe umunsi wa Yom Kippur. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 1970, Perezida wa Misiri General Gamal Abdel Nasser yarapfuye, asimburwa na Anwar Sadat. Uyu Sadat ngo yumvaga abanya-Egiputa cyangwa se abanyamisiri barasuzuguwe cyane mu gihe batsindwaga mu ntambara y'iminsi 6. Rero we yumvaga ko kugira ngo Misiri yisubize icyubahiro yari yarambuwe ndetse nisubize ibice bya Sinai na Gaza yari yaratakaje muri iyo ntambara, ngo byagombaga gukorwa mu ntambara aho kuba mu masezerano y'ubwumvikane n'abayahudi. Anwar Sadat yumvaga ko byaba ari icyubahiro gutsinda abayahudi, akongera agasubirana ijabo n'ijambo mu baturage b'abanyamisiri ndetse n'abandi barabu bose. Mu majyaruguru ya Isiraheli muri Syria naho muri uwo mwaka w'1970 biciye mu ihirikwa ry'ubutegetsi, naho haje undi mutegetsi mushya witwa Hafez al-Assad. Ni umubyeyi wa perezida wa Syria uyu munsi Bashar al-Assad. Uyu nawe akigera ku butegetsi yatekerezaga nka Anwar Sadat, ndetse we yari afite n'amashagaga kumurusha cyane ko nawe Isiraheli yari yaramutsinze, yarigaruriye ibice bya Golan mu gihe cy'intambara y'iminsi 6. Murabyibuka. Uku rero niko intambara yatangiye kongera gutegurwa ngo igabwe kuri Isiraheli, ariko umwami Hussein wa Jordani we ntabwo yashyigikiye ibitekerezo byo kujya mu ntambara na Isiraheli, kubera ko yatinye ko ashobora kongera gutsindwa ndetse ibindi bice by'igihugu cye bikigarurirwa na Isiraheli nkuko byamugendekeye mu gihe cy'intambara y'iminsi 6 ubwo yaburaga West Bank ndetse n'igice cy'umujyi wa Yerusalemu. Kuri iyi nshuro rero Misiri na Syria nibo bari bagiye kujya ku mirongo y'urugamba, ariko nanone bari bafite ububasha bahabwaga n'ibindi bihugu by'abarabu nkuko n'ubundi byagiye bigenda mu ntambara Isiraheli yagiye irwana n'abarabu. Mu kwezi kwa 10 mu 1973 intambara yarashyize iragera, abarabu batangiza ibitero.
hari ku itariki ya 6 y'ukwa 10 mu 1973 ku munsi wa Yom Kippur. Ariko nanone mu Barabu hari mu gisibo cya Ramadhan. Nubwo Abarabu bari bariteguye intambara mu buryo bukomeye, Abayahudi bo babaye nk'abatungurwa, ndetse minisitiri w'intebe wa Israel icyo gihe Madame Golda Meir yatinze gufata umwanzuro wo kujya mu ntambara. Binatuma mu ntangiriro z'urugamba Abayahudi batakaza byinshi, maze intsinzi yerekeza ku ruhande rw'Abarabu. Ariko n'ubundi nyuma byabaye bya bindi by'uko wagutsinze nta haba yaragiye, rimwe na rimwe yongera akagutsinda. Byose byatangiye mu mezi 5 mbere y'ukwezi kwa 10 mu 1973. Hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwa 8 igisirikare cya Misiri cyakoze imyitozo y'intambara, ndetse kinakira intwaro nyinshi zaturukaga mu bihugu by'Abasoviete, kubera ko muri ibyo bihe leta ya Moscow yumvaga gushyigikira Abarabu byari kuzayifasha mu gukwirakwiza amatwara yayo ya gisosiyaliste. Ariko kuri iyi nshuro guverinoma ya Golda Meir yirengagije amakuru yose yavugaga ko Syria na Misiri byenda gutera Israel, maze guhera ku nzego z'ubutasi ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare kugeza no kuri minisitiri w'intebe, bose babirenza amaso. Nyamara Abarabu bo bari baramaze gufata icyemezo. Byarinze bigera ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 mu 1973, Israel itarumva ko intambara iri ku marembo yayo, ngo babonaga Abarabu batarabo gufata umwanzuro w'intambara. Muri Israel ntabwo babyumvaga na gato, hari ababyita ko byari gisa no guteta. Mu ijoro ryo ku itariki ya 5 rishiriye 6 mu kwezi kwa 10 mu 1973, habura amasaha atagera kuri 15 ngo intambara itangire, umuyobozi wa Mossad Zvi Zamir yafashe urugendo yerekeza mu Bwongereza agiye kwihurira n'intasi y'umunyamisiri Ashraf Marwan. Yari afite izina ry'ubutasi rya Malaika, the Angel. Niwe wabwiye umuyobozi wa Mossad ko mu gitondo cya kare cyari kigiye gukurikiraho ibisasu by'Abarabu ngo byari bigiye kwitura kuri Israel. Iki rero cyabaye ikimenyetso simusiga. Noneho leta ya Israel ishingiye ku miburo yagiye ibona kenshi ko Abarabu benda kwigabaho intambara, noneho yemeye ko intambara koko ihari. Ku isabato ku itariki ya 6 y'ukwa 10 mu 1973 saa 2:05 za mu gitondo, inama yarateranye irimo minisitiri w'intebe Madame Golda Meir, minisitiri w'ingabo Moshe Dayan, n'uwari umugaba mukuru w'ingabo General David Elazar. Muri iyi nama General Elazar yatanze igitekerezo cyo kurasa ku mwanzi hakiri kare mbere y'uko abarasaho, nk'uko babikoze mu ntambara y'iminsi 6. Ariko minisitiri w'intebe Golda Meir arabyanga, ngo kubera ko yabonaga ko aramutse atangije intambara ngo yari kurwana wenyine ntabone ubufasha bw'Abanyamerika. Ibi birahuzwa n'ibi bitero bya Iran, kubera ko Iran ariyo yagabye ibitero kuri Israel mu kwezi kwa 4, ikongera ejo bundi kuwa 2. Leta zunze ubumwe za Amerika zihagazeho cyane, ziteguye kuyifasha byose bishoboka igatera Iran. Ni nako byagenze muri iki gihe cya Golda Meir. Mu gihe Abayahudi bari bakiri muri ibi ngibi byo gutekereza niba bagomba kubanza kurasa cyangwa niba bari butegereze ko umwanzi ari urasa, basaga naho bakererewe cyane, kubera ko saa 9 z'umugoroba mu bice bya Golan ingabo za Syria zifashishije indege zatangiye kuharasa bikomeye cyane. Mu gihe Abayahudi bari batarasobanukirwa ibirimo kuba, Abanyamisiri nabo bakandagiye muri Sinai batangira kurasa ku birindiro bya Israel byari bihari, maze Abayahudi bakubise kenshi Abarabu mu ntambara zabanje. Batangiye kuraswaho batunguwe, batangira kwihisha kubera ko nta yandi mahitamo bari basigaranye. Abarabu bagitangiza intambara kuri Israel banyuze mu muryango wabo wa OPEP wari warihurijemo ibihugu bicuruza peteroli. Bakangishije ibindi bihugu ko nibihirahira bigafasha Israel ngo bizakomanyirizwa mu kubona kuri iyo peteroli. Icyo gihe peteroli nyinshi yari ikibarizwa mu kigobe cy'Abarabu. Rero iyi ngiyi yabaye ikarita y'iturufu yo gukina kuri aba Barabu. Ibihugu byinshi byatinye gufasha Israel.
Isirayeli ikiraswaho nta kindi yakoze nayo kitari ukwirwanaho, ariko ntabwo yorohewe na gato. Mu bice byo muri Sinayi, abanyamisiri bifashishije indege za gisirikare barasa bikomeye ku birindiro by'abanyayisirayeli. Ubwo ni nako kandi ingabo zo ku butaka zarimo zambukiranya ubunigo bwa Suez zije kumvisha abayahudi. Mu bitero byo mu kirere byari biyobowe na General Hosni Mubarak byazengereje cyane abayahudi, ariko nabo birwanaho barasa zimwe muri izo ndege, ari naho imwe muri zo yahitanye umupilote witwa Captain Atif Sadat, yari umuvandimwe wa perezida wa Misiri Anwar Sadat. Ariko nanone bwari ubwa mbere mu myaka 25 kuva igihugu cya Isirayeli cyashingwa cyari gitangiye intambara kirwanaho. Ubundi ikindi gihe cyose cyabaga kiri mu bitero ku mwanzi, kimubuza amahoro, kimubuza gutera. Niyo yari intego ya Isirayeli. Ako kanya ku biro bikuru by'ingabo, ingabo zose zari zaravuye ku rugerero zahise zihamagarwa zisubira mu kazi, maze na General Ariel Sharon agaruka kuyobora urugamba mu bice bya Sinayi. Uyu Sharon ni umwe mu basirikare bakomeye cyane bigaragaje mu ntambara nyinshi Isirayeli yarwanyemo n'Abarabu, ariko byihariye yahabije cyane abanyamisiri inshuro nyinshi. Mu minsi 3 y'urugamba, abanyamisiri bagize inkomere nkeya, ndetse binagaragara ko rwose intsinzi muri iyo ntambara iri ku ruhande rwabo. Ariko aho Sharon yaziye, ibintu byarahindutse, maze kuva ku itariki ya 9 y'ukwa 10 abayahudi nabo batangiza ibitero byo gusubiza inyuma abanyamisiri. Ariko nanone ntabwo bahise babigeraho, ahubwo hagati y'itariki ya 10 n'iya 13 habayeho guhangana gukomeye cyane n'igisirikare cya Misiri cyari cyiteguye neza intambara. Ku itariki ya 13 y'ukwa 10, imbere y'ibitangazamakuru by'isi yose, ingabo za Isirayeli zo mu birindiro bya Bar-Lev hafi y'ubunigo bwa Suez zamanitse amaboko imbere ya batayo ya 43 y'ingabo za Misiri. Ibi byagaragaye nk'intsinzi ikomeye cyane kuri Misiri. Maze ku murwa mukuru i Cairo, abaturage bajya mu mihanda babyina intsinzi karahava, barangajwe imbere na perezida wabo Anwar Sadat. Ndetse aba banyamisiri bari babashije kwigarurira igice kimwe ku butaka bari barambuwe mu 1967, ndetse perezida Sadat yanga amasezerano yo kuba yahagarika intambara. Ariko nanone byatwaye akanya gato cyane ibintu bihindura uruhande. General Ariel Sharon yahise ayobora ingabo ze maze yambuka ubunigo bwa Suez. Kuva ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 10, abayahudi babaye nk'abakozwe mu jisho, maze ku muvuduko munini cyane berekeza mu bice byo mu majyepfo y'ubunigo bwa Suez. Nabo bahigarurira mu mayeri y'intambara ari hejuru cyane. Mu minsi ibiri yakurikiyeho, abayahudi babashije kwigarurira bimwe mu bice bari baratakaje mu minsi ibanza y'intambara, maze perezida Sadat wari urimo yishimagiza ko yatsinze intambara asa n'utangiye kumirwa. Ku itariki ya 18 y'ukwa 10, ingabo za Isirayeli zatangije 30 y'urugamba, maze igice kimwe cy'ingabo cyerekeza mu majyaruguru kwigarurira umujyi wa Ismailia, ndetse no kuzenguruka batayo ya 2 y'ingabo za Misiri yari iri hafi aho ngaho. Ibindi bice bibiri by'ingabo byagannye mu gice cy'amajyepfo kwigarurira umujyi wa Suez, ndetse no kuzenguruka ingabo za batayo ya 3 y'ingabo za Misiri yari iri aho ngaho. Ako kanya perezida Sadat akimenya ayo makuru y'uko abayahudi bagabye ibitero, noneho yasabye ko habaho guhagarika intambara, ariko abayahudi nabo ntibabishakaga, bari bamaze kurya karungu. Gusa bigeze ku itariki ya 22, akanama gashinzwe umutekano ku isi katoye umwanzuro numéro 338 wo guhagarika intambara. Uyu nawo washyizwe mu bikorwa ku itariki ya 24 y'ukwa 10, abayahudi bamaze kwigarurira icyambu cya Dabia, kandi bari bamaze kugota ingabo zigera ku 35,000 z'abanyamisiri zari mu bice by'amajyepfo hafi y'umujyi wa Suez. Izi ngabo za Ariel Sharon ngo zashaka kujya Cairo zigafata bugwate Anwar Sadat ku buryo ngo atazongera gutekereza gushoza intambara kuri Isirayeli. Ariko nanone igitutu cy'abasoviet n'abanyamerika
byatumye abayahudi bahagarika intambara bageze ku birometero 100 mu marembo y'umurwa mukuru Cairo. Bari bafashe umwanzuro wo kwigarurira Misiri ndetse n'imijyi ya Ismailia na Suez. Bari mu nzira zo kuyifata nubwo bari bagowe n'ingabo z'abanyamisiri, ariko nta kabuza, nta masaha menshi yaburaga ngo bayifate, kubera ko umujyi wa Suez bari bawugose ndetse bageze muri 1/2 bagana kuri Ismailia. Ku ruhande rw'amajyaruguru muri Golani, ingabo za Syria za Hafez al-Assad nazo zagabye ibitero biremereye cyane muri Golani, maze mu masaha ya mbere y'urugamba ingabo za Syria zibasha kwigarurira ibice binini bya Golani byari byarigaruriwe na Isiraheli mu ntambara y'iminsi 6 mu mwaka w'1967. Ariko n'ubundi byabaye nko muri Sinai, kubera ko n'ubundi muri Golani naho Syria yari hejuru cyane mu ntambara. Mu minsi yakurikiyeho inkuru naho yarahindutse. Mu rugamba rwayobowe n'ubundi na General David Elazar ari kumwe na Moshe Dayan, minisitiri w'ingabo, abayahudi nabo batangije ibitero byo kwivuna umwanzi, ndetse ku bwitange n'umurava w'ingabo zahoze ku rugerero zari zongeye kugaruka mu kazi, zari ziyobowe na Rafael Eitan. Aba batanze umusadu ukomeye cyane mu kwirukana abanyasiriya mu bice bya Golani, ku buryo nyuma y'iminsi 4 Syria ihanganye na Isiraheli, ibice bya Golani byongeye kwigarurirwa na Isiraheli. Maze kuva ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 10 mu 1973, Isiraheli nayo yiyemeza kujya Damasco kumvisha Perezida Hafez al-Assad. Bashaka kumwumvisha ko nawe yibeshye cyane mu gushoza intambara kuri Isiraheli. Ubwo rero ni nako ibisasu by'indege za Isiraheli byatangiye kugwa i Damasco, ndetse batangiye no kuganayo, ku buryo bigaruriye agace kamwe k'umujyi witwa Bashani. Ndetse amasezerano yo guhagarika intambara yagezweho abanya-Isiraheli bari ku birometero 30 uvuye ku mujyi wa Damasco, umurwa mukuru. Ubundi iyo hatabaho amahanga ngo akomeye, abayahudi bari bagiye kwigarurira ibihugu bya Syria na Misiri icyarimwe. Uko byagenda kose, iyi ntambara ya Yom Kippur yongeye kugaragaza ubushobozi no kwihagararaho by'abayahudi imbere y'abanzi babo b'igihe kirekire. Ariko nanone kandi intsinzi y'Abarabu mu minsi ya mbere y'intambara yeretse abanya-Isiraheli ko batazahorana intsinzi imbere y'ingabo z'Abarabu, ko hari igihe amahirwe atazaba ari ku ruhande rwabo bagatsindwa intambara. Ibyo rero nibyo byatumye abayahudi batangira gutekereza ko inzira yo kumvikana biciye mu biganiro nayo yafasha mu burasirazuba bwo hagati. Ariko nanone ku rundi ruhande, Abarabu bidasubirwaho babonye ko rwose batagira icyo batwara leta ya Isiraheli ngo bayikureho burundu nk'uko babyifuzaga, kubera ko iyi ntambara ya Yom Kippur yabaye nk'iherezo ry'imyaka 25 y'Abarabu yo gushaka gusenya leta ya Isiraheli bifashishije intambara. Birasa naho Isiraheli yabananiye. Aha rero ni naho bamwe mu Barabu nabo batangiye gutekereza ko kubana na Isiraheli mu bwumvikane byaba ari igisubizo cyiza kuruta intambara. Iyi ntambara rero yarangiye Misiri ibashije kwigarurira bumwe mu butaka bwari hafi y'ubunigo bwa Suez, yari yarambuwe mu 1967, ndetse Isiraheli nayo yigaruriye ubundi butaka bunini mu Misiri imbere ndetse no muri Syria. Gusa muri iyi ntambara leta ya Isiraheli yapfushije abasirikare bari hagati y'2500 n'2800. Abagera ku 8,000 barakomeretse n'abandi 293 bafatwa bugwate. Iyi mibare yari hejuru cyane ugereranije n'intambara zari zarabanje, ariko urundi ruhande rw'Abarabu narwo ntabwo rworohewe na gato, kubera ko imibare ibariwe hamwe abari hagati y'8,000 n'185 barapfuye, abari hagati y'18,000 n'35 barakomereka, maze abandi bagera ku 8,783 bafatwa bugwate. Gusa nubwo Isiraheli yatsinze iyi ntambara, kuri iyi nshuro abanya-Isiraheli bagiye mu mihanda barigaragambya.
babaza impamvu benshi mu basirikare babo bafashwe bugwate, abandi bagapfa ku kigero kiri hejuru kitari cyarabayeho mbere. Ibi rero byatumye mu kwezi kwa 11 mu 1973 hashyirwaho komisiyo yihariye yayobowe n'uwari perezida w'urukiko rw'ikirenga icyo gihe bwana Shimon Agaranate, kugira ngo yige kuri ibi bibazo byazamuwe n'abaturage. Iyi komisiyo yakoze akazi kayo, iracukumbura maze ishyira hanze raporo yagaragarijwemo amakosa yakozwe mu butasi bwa gisirikare, aho basuzuguye imiburo y'intambara ndetse ntibanafashe ibyemezo. Abayobozi bashinzwe ibi byaha barimo minisitiri w'intebe Madame Golda Meir na minisitiri w'ingabo Moshe Dayane. Ariko nanone amakosa hafi ya yose yarunzwe ku mutwe wa General David Elazar, wari umugaba mukuru w'ingabo za Isirayeli, ngo yayoboye nabi ingabo ze muri iyi ntambara nubwo yatahukanye intsinzi, ariko ngo yatakaje umubare munini w'abasirikare ndetse abandi bafashwe bugwate. Raporo y'iyi komisiyo ikijya hanze ku itariki ya mbere y'ukwa kane mu 1974 byatumye General David Elazar ahita yegura ku mirimo ye, ariko ntabwo yasize na nyirabuja minisitiri w'intebe Golda Meir, kubera ko nawe yeguye ku itariki ya 10 y'ukwa kane mu 1974 asimburwa na Yitzhak Rabin. None n'ubu nyuma y'imyaka 51 Isirayeli iracyarwana n'abashaka kuyisenya burundu. Ubu abagezweho ni Iran y'aba Ayatollah. Ibi bintu bizarangira bite?